Сядь, Господь Саваоф, исполни небо и земля слави Твоея. Ime Otca i Sina i Svetoga Duha. Časni i prepodobni oci, četne sestre monahinje, braćo i sestre, blagodat Duha Svetoga sabrala se danas u ovom predivnom hramu da proslavimo njegove zaštitnike, svete mučenike, srebrnike Kozmu i Damjana. Danas je hramovna slava, danas je velika radost u ovoj parohiji. Gospod nam je dao tu blagodat, tu milost, tu čast da praznik svetih mučenika srebrnika Kozme i Damjana proslavimo danas u njihovom hramu, pored njihovih svetih moštiju, da ih celivamo, da im se pomolimo i da tako celivanjem i molitvom osvetlimo i dušu i telo, da primimo blagoslov i molitve svetih mučenika Hristova. Njihov praznik je ove godine pao nedelju treću po duhovnom, kada se čita Evanđelje o cilju našeg života. Čuli smo u današnjem Evanđelju kako nas Gospod poučava: ne brinite se dušom svojom šta ćete jesti, šta ćete piti i u što ćete se odjenuti. Zašto? Jer sve to i nam ide za Božci ištu, veli Gospod, i zna Otac vaš nebeski šta je vama potrebno. Nego išti najpred carstvo nebesko i pravdu njegovu i sve ostalo će vam se dodati. Šta Gospod ovim rečima hoće da kaže? Čemu nas poučava? Poučava nas Gospod, draga braćo i sestre, da se ne brinemo za hranu, jelo, odjeću. Ako on hrani ptice na grani, ako on hrani mrava u livadu, onu ribu na dnu mora, prehranit će i nas nesumnjivo. I on sam kaže: pogledajte ptice nebeske, niti seju, niti žanju, niti skupljuju žitnice, Otac vaš nebeski hrani. A za odjeću što se brinete, veli Gospod, pogledajte krinove u polju kako rastu. Niti se trude, niti predu, i Gospod ih obuče, tako da se ni Solomon u svoj slavi svojoj ne običe kao jedan od krinova. Kaže Gospod: ako travu koju danas jeste, a sutra se u peć baca, Gospod tako odeva, koliko će vas malovjerni. Ovim rečima Gospod, braćo i sestre, ne zabranjuje da radimo. Ne kaže ne radite, nego kaže ne brinite se, ne smućujte se, ne opterećite samo brigom o hrani, o jelu, o piću, o uživanju, o bogatstvu ovoga sveta, jer ta briga opterećuje vaš potamnjuje vaš a kad potamni, potamni duša, a potamni duša, potamni telo. I čitavo ljudsko biće nalazi se u tami duhovnoj. I to je propast za čoveka. To Gospod hoće da kaže, dakle, da se ne brinemo, a da vredno radimo, to je potrebno. Kada je Bog stvorio čoveka i nastanio ga u vrtu edemskom, on mu je zapovedio da radi, da čuva i obrađuje raj. Šta je to nego zapovest o radu? Dakle, potrebno je vredno da radimo, da se trudimo, da ne lenstvujemo. To Gospod nas očekuje, ali kad sve po savjesti sve odradimo, onda prepustimo sve Bogu. Gospod će raditi. Ne postoji čovjek koji je služio Gospodu i brinuo o svojoj duši najpre, a da ga je Gospod ostavio. Kaže se u Svetom pismu: ne vide pravednika ostavljeno. Ali vide, i to se mi vidimo, grešnika ostavljenog od Boga. Iako ima u izobilju svega, ipak je od Boga ostavljen i prebiva u tami duhovnoj. U duši bezbožnika, dakle, vlada tama duhovna, tuga, očajanje, depresija. Nema radosti i mira.
A upravo radost i mir jeste Carstvo nebesko, kao što Gospod kaže, a Carstvo nebesko unutra je u vama, Carstvo nebesko je pravda i radost i mir u Duhu Svetom. Eto, to je potrebno, dakle, brinimo se najprije za svoju dušu, odložimo daleko brige o telu, o piću, o delu, brinimo se kako da ugodimo Gospodu, kako da izvršimo zapovesti Gospodnje, kako da se Bogom bogatimo. Čovjek se bogati Bogom kada se bogati molitvom, dobrim djelima, postom, milostinjom i ostalim vanjskim vrlinama. Eto, to je naš osnovni zadatak, to je cilj našeg života, da se, dakle, Bogom obogatimo, sjedinimo sa njim kroz sve te tajne i sve te vrline i budemo spremni da onaj dan u izlasku iz tela uđemo u Carstvo nebesko, to je cilj našeg života. Eto to Gospod hoće da kaže današnjom evanđelskom pričom. Takvi su bili sveti mučenici, besrebrnici, Kozma i Damjan. To su bili vrhunski ljudi koji su najprije tražili od Boga Carstvo nebesko. Trudili se da ugode Gospodu. Njihov život je bio neprestano bogosluženje, neprestana misao o Carstvu nebeskom, o Bogu. Uvijek je Bog bio u njihovim mislima, u njihovom srcu, u njihovoj duši. Imali su veliko bogatstvo, ili su deca, sinovi, pobožnih hrišćanskih roditelja, živjeli su u 3. veku i bogatstvo koje su dobili nasljeđem od roditelja, oni su siromasima razdavali i tako se bogatili nebeskim blagom. Predno su se trudili u postu i molitvi, trudili se da služe Gospodu i dušom i telom. I zbog toga, zbog te revnosne službe njihove, Gospod im dade nebeska blaga svoja, dade im i sve evanđelske vrline, dade im i dar čudotvorstva, te su oni lečili ljude polaganjem ruku svojih od različitih duševnih i telesnih bolesti. I ne samo ljude, nego i stoku. I zbog njihovog čistog života i čudesa koji su učinili u okolini Rima gdje su živjeli, oni su veliki broj ljudskih duša pridobili za veru Hristovu. A đavo vidjevši da su mu mnogi ljudske duše iz ruku istrgnute, naoružaše se mržnjom prema njima i pokrenuši neke zle ljude, sluge svoje, da ih oklevetaju kod cara Karina, rimskog cara, onoga doba. I primi njihovu klevetu i pozove ih na sud. A kad su došli na sud, on ih posavjetova da se odreknu Gospoda Isusa Hrista i da prinesu žrtvu lažnim bogovima, demonima. Oni to ne učiniše i sami cara posavjetovaše da se on odrekne lažnih bogova svojih i da povjeruje Gospoda Isusa Hrista. Ali to drsko odbi i oni ga zbog toga kazniše. Jednom kaznom čudesnom. Pomoliše se Bogu da se njegovo lice okrene na leđa, da bi se urazumio. Ne iz mržnje, nego zbog razumljenja njegovog. I Gospod ih usliša, lice mu se okrene na leđa, a prisutni narod, a bilo ih u velikom broju, poverova poslovog čuda. I ne samo oni, nego i sam car shvati da je pogrešio, shvati da služi lažnim bogovima, shvati da je Gospod Isus Hristos jedini istiniti Bog, da samo njemu treba služiti. I zbog toga ispovedi svoju veru u Gospoda Isusa Hrista, pokaja se i posle pokajanja i ispovedanja, molitve svetih mučenika, njemu se glava okrenu tebi normalna, a car zablagodari Bogu i svetim mučenicima, obdari ih bogato i otpusti s mirom. A oni nastaviše svoju službu i celjenja i propovedanja evanđelja, službu privođenja ljudi Bogu. Međutim, opet ih đavo ne ostavi na miru, nego podiže njihovog učitelja koji je učio lekarskoj vještini, te naoružan zlobom, mržnjom, zavišću, ubi svoje učenike, našavši pogodan trenutak, naime, pozva ih da beru lekovito bilje i tu, dok su brali bilje, on ih jednog ubi nasamo i tako ovi sveti mučenici uđeš u radost Gospoda svoga, zadobiješe venac mučenički, draga braće i sestre, a taj venac ne dobije svak. On je poseban dar. Dar mučeništva daje se samo onima koji su služili Gospodu, koji su naprijed živjeli za Gospoda i u Gospodu,
njima se on jedino daje. Da bi neko postradao za Gospoda Isusa Hrista mučiškoj smrću, on mora najprije da živi za Gospoda i u Gospodu. I takvi su oni bili. I zbog toga sada likuju na nebu zajedno sa svetim anđelima i mole se za sve nas. Njihove molitve su moćne su molitve mučenika, ali draga braća i sestre, da bi nam oni pomogli, moramo se i mi truditi u našem životu, da služimo Gospodu, da vršimo zapovesti, jer mnogo je moćna molitva pravednika, potpomognuta, kako kažu sveti oci, dakle potpomognuta našim vrlinskim životom, našim trudom, našim pokajanjem, našim odlaganjem briga za telo i odelo i biće, a brigom samo za dušu, ono što nas čeka u večnosti, jer naše življenje na nebesima, kako kaže apostol, odakle i spasitelj očekujemo. Dakle, živimo telom na zemlji, ali dušom gore na nebu, sa anđelima, mučenicima i sveteljima Božjim. To je potrebno. Hristoljubac tako živi. On je uvijek sa Gospodom, na svakom mjestu, u svako vrijeme. To je revno službu Gospodnji. Takvi su bili ovi sveti mučenici, a to su bili, draga braćo i sestre, samo silom Hristovom. Silom vaskrslog Gospoda Isusa Hrista, kome neka i od nas, neka slava, čast i poklonjenje, sa Otcem i Duhom Svetim, i sada i uvijek na sve vekove. Amin. Amin. Neka je srećen, blagosloven praznik svima, neka je srećen Slavovcu, Lazaru, njegovim parohijarima, koji se ovdje s njim mole Bogu, svetim učenicima, Kozmu Damjanu. Neka vas Gospod blagoslovi, uvijek u radosti i miru proslavljate spomen svetih mučenika i svih svetih. Amin. Bože.